Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal musyahidun al-kiram, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, tak henti-hentinya kita mengirimkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah pada engkat kiisi napa depungan siruntu Allah taala rilalenna bola tuda-tudangenna tumatwata alena pangajirasida tu menghadiri acara takziah atas berpulannya ke rahmatullah Ibu Hajjah Kedudani Saking ya engkar yolli rupang Allah ta'ala di as-suna'aha natari sedingin lalanna yuwanniya telumpan ni alena dikuburuna. Tentu kehadiran tak lalanna iya onrongnya bapak ibu sangat diharapkan oleh keluarga sahibul bait. Kenapa? Nasabab pada engkau tak kasih mariladuanangi alena tumatwata almarhumah Ibu Hajjah Kedudani Saking nama sagena rilalenna kuburuna liarengi cahaya rilalenna kuburuna na mudah-mudahan dipasalama ipula dipacallana kuburu na dilomo-lomo atongi pakutananna malaikat mungkar wa nakir insyaallah. Kemudian salawat dan niat perpasalama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang patut kita teladani, dan Nabi yang menjadi suri teladan kita semua ila dulumati ila nur. Sidang jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuki takziah yang kematu tiwiraki insyaallah, maka lebih awal saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada sahibul bait, untuk bersama-sama melepaskan niat untuk membacakan suratul Fatihah lori alena almarhumah tumatwata Ibu Hajjah Kedudani Saking memuarai baca Fatihah insyaallah angkai nakaran wangi na tarima suku puang Allah Ta'ala na angka takiri lori alena nyawa malabi na almarhumah insyaallah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berniat membacakan suratul Fatihah kepada almarhumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ruh Susan almarhumah Ibu Hajjah Kidulin Nisakin Al-Fatihah. Iya kan amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah memuari baca Fatihata insyaallah letu ilori alena nyawa malabina almarhumah insyaallah. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu insyaallah kalau didahului dengan niat pasti letui apalanna. Ya. Sama dengan dibacakan dengan Al-Quran. Ya kurangnya namun dibaca ni ke 100 ni ke 1000. Ya ku dibaca lawan di bawah rentu apalang. Kude diniatkan ilori alena tumatuata tomatita. Makanya kalau ki bacaan pak doangan niatkan lalu dulu asenah. Ya ditepu asenah, niga asenah. Kurang ditepu asenah niatkan ni. Kaya puang uniakan bacaan kurang. Lornya walau bina alena almarhumah tepu asenah karena Allah tapaletu puang insyaallah letui. Ya kupale maka dayang kade na maka dade na natepok maka dade na naletu. Namun dibacaan Fatihah. Dek na naletu baca Fatihana manawanawai sesilat deki bacaan Fatihah dito naletu pasti letu ni puang insyaallah. Ya ko diparioloi si bawanya. Iya kumakari dek na naletu ya kudi barai alena mati napasur keluarga na luka bacaan Fatihah. Ya kudi na naletu iya baca Fatihana surali supaya makabaratang. Iya. Mampagerba kumaiga tu biasa bicara tahu ya. Magina dibaca Fatihah letu insyaallah letu yakin dan percaya. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iya to mati ta Bapak Ibu aga paralu natajeng ia menero kasih pak doang. Ia kualena ilo ditajeng li supaya bang mas sempajang ya mandre siruntuk keluargana di negara lalu. Sabab dipalaingan di onrona di Allah taala. Ini dileto onrota. Jadi makanya ya roh si dia to matita ya pasti angka natajeng oleh-oleh poleri idik ditetuwe. Iya. Makanya ia tu tomati Pak Ibu angka perjalanan singkatna. Ya, angka telunga sona, angka pitunna, angka seratuna. Ya. Angka patapulona, angka sitaunya. Ya. Kenapa? Dalam waktu itu disuruh supaya menurut Allah Ta'ala sia-siarai keluargana. Pada anak ia wani almarhumah natangga mana ki Bapak Ibu. Iya, cuma ini dihitai maka dategi balik nah. Ya, padahal angkat ko ya rilalena onrongi almarhumah. Ya, nah ite kasih puang haji tudat-tudang. Iya, nah sabab ko mak bicara amat yang ipawe tawe Pak Ibu dek gaga. Tau naken na musibah marenno. Apalagi ko amat tengon. Kenapa? Karena dia nagagagal li supaya bang ini manibawan natajo. Iya. Jadi ya nado perlu dibacakan Pak doangan sekurang-kurangna pul kimas sempajang pura kimas sempajang 5 waktu subuh lohro asra mangaribi isya. Jangan tasalai on rotu dan eta kode na pura dinyakan bacaan suratul Fatihah. Iya, kemudian di Jumai bacaan surah Yasin. Niatkan ia surah Yasin tak maka daepan tapan cacikan kasih baca surah Yasin ku ye cahaya lantera rilalenna kuburu nasabak dega gato mati Pak Ibu angka cahaya lampu na tiwi tama rilalenna kuburuna pasangarina ke kumaupoi keluargana na matu baca-bacaan surah Yasin kun di Jumai insyaallah pasti dinyakkan macahaya rilalenna kuburuna karena kubur itu gelap gulita. Ya, mapetangi digaga cahaya tama. Ya, sekalipun dirutnya PLN yang meninggal tidak bakalan disambungkan lampu sampai di dalam kuburnya. Tapi ia lampu angke di almarhumah angka tu di almarhum. Idik na oleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekurang-kurangnya doa. Iya. Kumakadaki ustaz
Di mana maga dibacakan inandre sesona tidak ada masalah karena kita orang dulu tradisi tak riolo pana riolo na angka mapakro jasengi mak baca-baca. Iya. Kumakade angka macangi aja na tacangi pesatoni na jama jaman na tahu idi jamatomi jamatta. Ya kuelo ki mapangiwa malampi egang masalana. Jadi lebih baik pada mamakoni ya kumakade ya anu mak barasanji iero de mendre makade na mak barasanji iero mendre umrah de na mak barasanji tidak ada masalah. Iya, yang penting tegi menyamas di diola diola. Dia na bereki susah pun Allah Taala, na bereki susah malom pun Allah Taala. Kumakade ini susah ya leta. Iya. Kumakade dibacangin andre makin ang ketomate dibacangin sinandre na mate ni. Padahal dipaham Pak Ibu ya. Ya kumakade ang ketuma baca-baca padahal dulu dipaham. Tania iya rolisek na bakia na paletu pabacai. Tapi Pak doakan na iya rende na pabacai iya na paletu lari alena almarhumah. Wari kisi dicontoh. Misalnya dibacangin andre sesona almarhumah ya Ibu Haja dan Nisaki. Tentu makada iya pabacai puang. Uniakan ibu bacangan nandre pasidekana almarhumah. Ibu Haja ke dunia saking tapaletu ipuang lari ngamalodi na alena almarhum baraka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah letu ni iya ropak doangan na bacai Pak Imam sementara iya rolisek na baki tawanatosi Pak Imam ada di ipuang Allah Ta'ala. Jadi angka na runtuk pabacai angka to na runtuk iya rotomateta ini pada dipaham Ustaz. Dia nagare na wording di andre narek ko anu dibaca. Dek mato na wording pak di andre narek ko anu dibaca. Apan na pandang ka baca na depan na pura dibaca na andre ni mapangi waki si bawa baca. Na le direngi baca maka na pada season. Depa matu nape mateng apa doang aku. Na je puni ta cedi. Na pak kita Maria pak kita na pak imam baca. Aku mesa ko di kepat kutu ido aku rabbana atina fid dunya anak mangat tadi kata aku. Iya sila de baca. Jadi inti tina pura pina baca pabacai na pawet di diandre supaya mak barakat tu diandre. Iya. Kuma pangewaki sementara dibaca mak apa di nabaca pa iman apa diandre dia na nama gelo tapi pura pi supaya angka barakatna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada launa Pak Ibu nareko angka tu mak barasanji. Ya, kau angka tu mak barasanji de na nawati langsung dipamulai. Tangai dulu pun nana bola. Pak angka tu biasa bola. Mapigau samanna angka pitu niatna. Ya. Angka telu, angka ni hakikana, angka ni mapakalawina, angka tu ni panditemakna, angka tu ni bolana, angka tu ni otona, angka tu ni motorona. Napa cek mana? Napa dia na elok di pasijama. Maka di Pak Imam pasijama mana jadi? Ajak napa imam patungket ni kasih. Ya. Di tungke ya roso pulau pasal barasan jelok dibaca. Ya ku dibaca mana ya tasik dinia. Teti arwana mak barasan ditawe. Mesa matu teti 10 bisa inapura. Iya. Pak angka tahu dek mana maga Pak Ibu dicerita ye. Supaya maiga merasa. Pak maiga tahu muli mak barasan ji. Kumake di Pak Imam tabe aganya nyata. Anu Pak Imam pandai tema bolak. Tapi angka to biasa niak na anakku kumakari salama mapaku ya to na patoto barasanji na jadi telu niat tak ye telu Pak Imam pasti jama ni jangan tak pasti jama ikasi Pak Imam pesani malailinga dia ciri si punana bola Pak Idi yunda ki jadi dia tanya dia mapake lelu punana bola iya yang penting ia punna bola isengnya lemu ya kami kata lu gitu tong ikatan di tong itu dia kalori di liser yamplo kapo tacice kita mikalima gitu tong mak barasanya mak pamula tacice kita nareng yamplo la ilaha illallah nah itu na sosona tacice manita sitau mak pigau tawi la ilaha illallah dito gaga ko ye udi palaka po ye ga ko ye cik di pinapada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak baru ye. Waktu na musim haji, angka muli ka mak barasanji ustaz. Elok ka mak barasanji. Baja sona seneng paharaba elo nak mendre di hidup pandang. Maka elok ki mendre magan elok ka mendre haji ustaz plus. Oh iya alhamdulillah.
Maka de olira ka naseng maiga itu maiga babarasan justasi olira ka nasek tau maiga. Maka da siaga igana olira ki barasanji. Magello nako dipanesai supaya tahu kurangi na maka da ki kurangi. Ya ko maka de sikohe sikotori olira ki maka dai olira na nasem maiga iga ko ka siaga igana nasem bangsa telu tahu. Manang ka telu tahu asal pulau pasal elo ti baca telu Yesus gitu. Maka dia jadi telu na tahu maka da ya sikoliro apa. Jadi ia di kantor maiga kasi lo macet lo kamak barasanji panai sekali ki paustas lo kamak barasanji macet ki maka da kata dampung agak di macina ati kalau ki mulai kita pipunana bola telu bawa nasroli jangan sampai matu boli ki namakin punana bola paustas telu lirangi na kasih tambahangi 2 telu apa 4 5 jadi aja nata macu ya naruh pura boli telu jadi ro telu kana telu letu na kalau dia bolana di terasna langsung nak jemput binena ustaz tama kimai tama nak kasih turam makanya binena tiga mana yang paling pembarasan je ustaz maka dah kain asli mana kasih kau tu bawang maka dah kepak parilau nak ilah kaita olira kat nasi mega ustaz siaga ikan nasi telu tahu jadi iya si bawa ya si bawa aku jadi telu kak jadi rapi ni tetes seprosedi maka dah kak buat ini kapak di mulai barasan je pak ilah toki tu mama nasi masa iya ustaz tamat di balik nampak masulika tapang ka ya rumah tuan na sa ustaz engka dolo elok di palopot di lalu jadi tama na makaraka aga lo di palopot tapana bici ka na sa ustaz biasa mukit baca posisi bola makaraka jangankan posisi bola dibaca namu posisi tahu ku baca to na pandangnya itu kiye posisi bola mo salah tama nak rumah baca posisi bola orang baca posisi bola angka niat nak teluk baki di pada kasih orang ni roh elok nak masuk tak pada geteng ni wajib pula kain ustaz dokter biciki dulu gaya iya rumah barasan kita ustaz tas siaga biasa di 60 maka daka kayak telu kak bawang di matu kapan nama agan aku di seri maiga ega asa siaga ega nama kaka idi mani misengi tamang kiki upadan tapi kos standar atas 100 kapa maka dai dia nawar di 50 maka la ilaha illallah idi mani pada bawang siaga niat tak ya tonaro tapat tamak di ampulo iya la ilaha illallah padahal salah satu yang bisa menyambung kita itu Pak Ibu sampai di akhirat itu adalah sedekah. Iya. Pas sedekah bangsa anak ini di andre mana ngagagan na ye. Pas sedekah untuk alena almarhumah. Maka anak ya na rennu na ita kasih natanga lakaina maka dawe kasih nama rennu ka salai de kure liwa kasih anu ku salai lakaiku tapi marennu to kana sabab na ramano muka kasih bali bolaku mandre ya gagaku ya bunga ku salai alhamdulillah mak barakat mana ngiwunye jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dekat iya ia sempayangnya ada batasnya puasa juga tapi yang namanya sedekah namu capu ya tulang rusuk tak hancur tulang rusuk tak di dalam kubur tetap akan mengalir itu namanya pahala sedekah ia biasa di marosbah waktuku maka kaeng di jama ya rumah sigi diadakan ini peringatan Isra Mi'raj kebetulan ia diundang pembaca doa ceramah ni rodiase ustaz nabahas ki masalah sedekah maka dia ustaz masih sedekah langsung dijame masih kita ni gawat dipakai masih kita kota di mana ngi jamaah aga wadi dah sumbangan ya engkai masumbaki maringam matana tidak ada masalah yang penting nyata untuk bersedekah engka kasita sedioto di sumbangan pas sumbangi tamari masigi angka bata celata angka batu gunung tak sumbangan tamari masigi upale de nagaga yaro di dia sumbangan akal pikiran tak ya yare kata nagata
tenagata sumbagang ataka kurang ibe papayamana masigi tiwirang ilok kali masigi nandre mana itawi sedekah itu semua. Narampi pa ustaz magkari kung kaulawat ta aga dipake tas sedekah itamari masigi iya natuliwa liwa matandre apalanna ti kira-kira iya robinina angka ulawan na pake angka pontona si bawarantena labo apo iya robinina bondahare riol mak bagi-bagi kota tapana nagettengi wajunna tabe idi binina bondahare iye tabe kai ponto si bawarante ko sidekangi nah kadai binina bondahare alhamdulillah tanna podo ku mak barakai nalomolomua kita letta ku Allah taala nalampiria ki urutta makadai binina ustaz alhamdulillahi rabbil alamin lisi pa ustaz di bolana lisi sibawa binina tama idi kamarae natanga ibinina makadai lakaina tiga pontota si bawaranteta Pak Wite dende lotta lokka dipakai na dita gaga tuh makkere benina wasidegangi nase dende di masigi ponto ku si bawarante ku di masigi makkere lakkay namagene wasidegangi nase idi makkara masih kaginaseng kung kaulawat aga dipake asidekan makkade lakkay namagana ikut pak biryang ita ini dikumaksu iya ro jamaah makkade ro banina pada ini mak jadi ustaz la ilaha illallah na cangi binina masjid ka tahu na suruh mana masjid ka la ilaha illallah pada tu pak iu lawan aku tama kiri masjid kada tu gili kiri kanan letuk di kiri agar di tengah cilengange siapa lolo nak gitu masuk pada sunnah Allahu akbar labat dimundi masulika si matu nak jemaah dundung labat ni apa ni cuma la ilaha illallah padahal tama kirim masih gore tu kasih iya rokota amal lisiri kak kasih namu sise bumu namu 500 mu ya. Jadi masih dekat Pak Ibu. Apa yang dibawa ketika kita meninggal? Almarhumah waktu mati aga natiwi waramparan digaga Pak Ibu. Harta yang paling terindah adalah kain kapan. Ya. Apa yang dibawa sampai ke liang kubur cuma 2, amal kebaikan dan amal keburukan. Keluarga lisumanemi. Bali bolana lisumanemi. Tidak ada yang tinggal untuk menemani di sana. Jadi kau ni rumah pikir tahu kemudian yang namanya mati Pak Ibu ya elo kita berani balora kita teki mati narampi po ang Allah Ta'ala rilalan na kurangi kullu nafsin sa'ikatil maut tungket tumak nyawai pasti mati manaki elo kilari lo ketiga ang kabulata matandre ya liwa lopo ya liwa raja tama ki masobu teteki narapi kuna rapi-rapi nama tu ajaleta makini po ang Allah Ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah dimanapun engkau berada kematian akan selalu mendatangi kamu nalau kaiki iya ro amatengenye namu masuk bukit lalenna benteng lupo ya liwa raja lalenna bolata kamarata makini po ang Allah Ta'ala yudrikumul maut siruntuk ki dia sengi malakal maut. Jadi dia nagagaladong Pak Ibu. Makanya maka dinamita jadikanlah kematian itu sebagai obat untuk kita. Ala Pak Bura yang amat tengahnya diidi. Kapabil maut jadikan kematian itu sebagai nasihat. Jadi dia nanawat di Pak Ibu. Nasabah iya relo diolah asala capu ya tutongan tarino narapi-rapi na jaleta pasti mateki. Makanya itu umur dengan ajal Pak beda. Iya ro umur wadiki marillahu Allahumma tawil umurana uraki masembajang illa kiri pangala taala pon talam piriak ka umurku tapi iya ro ajal de na wadiki marillahu nasaba iya ro pacap purenna atutongan na tawe amatengang narapi ajalena tania lasap paunoy sabab man itu tania to karena faktor umur tena to makna faktor usia muda ataupun tua yang penting narapi ajaleta pasti mateki wali kulli ummati ajal fa iza ja'ajalukum la yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun aku narapi ni ajalena tahu Pak Ibu de na nawat di sor de to nawat di maju de to nawat di kiri lese kanan
Elok ki marilah Allah Ta'ala, tundahlah dulu kematianku. Ya, tangguhkanlah dulu ya Allah. Kenapa mau ditandukkan? Napa kasih elok pada cing ampi-ampi ku di puang. Napa elok pakai singi ibadahku puang. Di gagalalengnya tu Pak Ibu. Makanya kata Nabi, begitu banyak umatku yang berjuta-juta di dalam kubur berteriak gorak. Puang paling suka rino. Elok kasih mas sempajang. Elok kasih mas sedekah. Napa na sesalina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yakut marepo itu materi lena kampota si andre-andre amatekan kata biasa kampung BTE ya nampe matut telung ngeso purana angka mate angka si mati ya depa matut nagale si minggu angka si mati depa matut nagale ulang si lulu-lulu ni amatenge urani makunrai. Kadang-kadang idi kasih urane makun raye, kadang-kadang maderi ni kapau-pau. Mapolla-polla tembek kampot tai. Magai ai arohe telung ngesepurana mate yang. Mate siang. Seminggu mate na yan, mate si iyo. Mapolla-polla to ngambek kampung. Jadi tidak ada hubungannya Pak Ibu pelana kampungnya si bawa amate gangge. Magai ni narak ko si tutu nang kato mate. Busi selok disalahkan dia gak campur jatuh madari itu kasih Pak Imam na cerita selama ya imam weh mati tutup tahu aro tapi tanah tahu di urani biasa macam cerita mapakoro makun reye liwat tu timuna selama nasa ya imam apalagi kau bunga-bunga napet tama iman nato mati memang no au selama sedingnya rumah imam mati tutut tawi dia pemata nagala pitumpon di angka si mati nampi mati si ulang angka si mati syukur kita Ibu ya ko ya rumah bola tamu mati yang penting tentu hidi mangri ko hidi angka to matu hidi mapau hidi na tuju to jadi makanya malakal maut tenan ni kuna rapi jadwal tak hidi wala to jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mangri ko di wajib Pak sona jemaah apa to mati. Ya, angka mati titik 5 disubui, angka titik itu, angka titik asera, angka titik 12, angka titik telu, purana mati matawi. Maka ada ustaz si janji mana yang rokok pak maka dekat naule. Pak maka di malak naule ke maka di malakal mau cicin ku jepuk ye lorongnya. Jadi elok ki maga pak dia sengaja amatenga, dia nana wet diki maka dah. Malolomu umurku jangan memandang dari umur tak ada orang pak umurnya masih muda mati makanya mati narapi jalan na kumakari yewennya cerita nah situ dah mana ki situ dah mana ki tapa aja dan kalengi berita mati biang mana ka mati nasi bawa buka tu dah waktu nan lo kemata sia binena pengajar sido kunarapi jalan na dia nana wadi makan seandainya nasa dia wadi loka koro dia nana mati la ilaha illallah berarti jago kita Allah Ta'ala yukon dan narapi aja nak tahu ni kira-kira lo disalahkan Pak Ibu cuma kadang-kadang biasa keluarganya tidak bisa menerima keadaan maka dia seandainya nasa dia nana loka koro dia nak kesini mati makanya kau misengi namun kira-kira bolata kuna rapi matu aja tak pasti mati ki iya nah diseng aleta igam pajaji ki tiga to kilo lisu innalillahi wa inna ilaihi rajiun nah Allah Ta'ala mana malaikul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sempajatta hidup tota amat ngetta lisu mana ngiri Allah Ta'ala idi na pangindreng maki bawang jadi koelo inala punana riwat iro realita nyawata elo kita mabirang itu terinala maka mat tidak pandang bulu siapapun itu siapapun ini pasti kuna rapi jalena mati ki ya jangan makalai yano de tu na mati to sogi namu to sogi mati to tau kasiasi mati to polisi mati to tentara mati to doktor mati to presiden rapi jalena mati to wakilina mati to menteri na rapi jalena mati to artis na rapi jalena pasti mati toi desa mati to cama mat tentu ni colo mati jadi lo kelari lo ketiga Pak Ibu pemakali angka dek naga gawat ding dek gagala alam di mondri na mati angka niga ustaz
Dimundri napa di pamati magena wedi tane riolo nasabak ko riolo ustaz di nagagalalan di ulit matasya. Jadi ini mana na dolo diolo. Kode gagailo diolo dimundi pak ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia tutomate Pak Ibu ya empat keparluanna ya dicemei, didokoi, disempajangi dan dikuburkan. Nalik kumpuran ini jama ia rotomate dilale ya Pak angkato tu biasa kau mati kadang-kadang dia langi ondrong acemengan di masjid karena kenapa maega keluarga na elo riwai ya biasa maleo kak nak disuruh kaceme tomate ustaz dia langi ondrong aceme di tomate di masjid ustaz karena maega mu keluarga na elo riwai itu lebih afdal ya itu lebih afdal untuk keluarga na elo riwai cuma para lu tu dipahang ia bertumah riwai tomate Pak angkato biasa Pak guru salah-salah maka deko ceme paceme yang aceme Pak Iman na ceme ni ya rotomate iya rotomate riwayat na camana mak bicara na surah Mekko padahal itulah tujuannya ya orang yang memangku jenazah ketika dimandikan itulah yang memberikan kode kepada pemandi ustaz tabi Pak Imam di nama Richard gemek nah di depan ditoloi di nama di panakan nama di panakan maning gue tolong sih ikut dicopan aja na angka si Rio dicopan aja na tapi Pak Imam di panama ricakan ku nakasihkan ku aja na tolong sih we nasaba panna de na nama tarate de na kena syara ya tu ceme tomate Pak Ibu ini harus paceme tanggung di sana sebab ya tu paceme tomate Pak Ibu nama pacing dua dosa lopo hak dasa lopo si bawah hak dasa bicu. Jadi ia lo aceme tomate de tona sambarang maka de yanna oh tidak ya para de tona isi sarak-sarakna ya ceme tomate Pak Ibu ya panna de na nama gelo de na nama pacing berarti ini ditanggung di sana maka anak ia tu Pak ia temah riwayat kode ia lo paceme tabi dender Pak kamu pas sabun nak kasih rewana leke na malam memupi ya depan mereka telus si matu we angkena mereka ya roh cuma biasa ya roh di jalan lansa biasa na telpon ka Pak Imam Pak Halim ustaz ini cemir otomatis di jalan lansa sebelumnya lohoro di TV lo di Masjid Agung jadi lo kan kasih tetes 10 di purana pidama pawaluna masyarakat tegi lo di cemir na sekuri awal ustaz di mundri jadi masyarakat tegi ondro na cemir na di jalan ustaz na megamon riwa ternyata ya roh riwai angka 5 tahun pura di Padang makare kumatu ceme Pak Ustaz aja lalu kan kamate mamako ki bawana dia nawali mak bicara tawe nasaba anak-anak kasih ya di Padang jadi na ceri dikasih jero anak keluarga na otomatis jadi jero yang kasih ku ceme ni lengan jero otomatis mak pabulan ikut tolo uwa dia set na ulunna berulang-ulang kali nasaba ragu-ragu kak jangan sampai kasih de na kena geruk maning wae leke na iya reka gemek na makanya ku kode iya riulun na tabi ini maga-maga tu riulun na nageruk muai na tangga kak bawang na pa iya bawang jawaban na si rupa rioloku ku kode to toh ria jena si rupa jadi maka daka ku pada cengi di bawang paling rakular di puang Allah Ta'ala ipuang tak dampengan kesik dosa-dosana ia engka tu mak riwayat mati nasabak tau pepe maneng maka dami maka tau pepe maneng nasabak uwera diuluna mak bicara ku kode jawabanna ri ajena si rupa dilekena diolona lekena si rupa toh jadi maka apa boleh buat ya ternyata purana diceme Tapa maka de ustaz sebenarnya dendre elok matoka ko diki maka de ustaz kamu pa sabung dan culikan anda tapi yang paraki maka da paran lutoe dipahang sebenarnya Pak Ibu dek mato rawat ditawi mak bicara na reko cemme to mate
Dek na nawat di mak bicara tahu Pak Ibu. Ya. Tiga dek nawat di mak bicara Pak Ibu nareko di jama itu mate. Iya ro tahu di cemme. Dek nawat di mak bicara. Apa ya ro tahu di cemme mak bicara. Tania ya ro tu mak riwer yo lari. Tapi pat cemme yo lari. Itu perlu dipaham. Dari tania dek nawat di mak bicara iya ro tahu cemme Pak Ibu. Iya ro tu mak riwer. Tapi angka dek nawat di mak bicara nareko jam itu mati iya rota di cemme dek nawat di mak bicara namun cok namun maga dek namun mak bicara tuh ya perlu dipaham jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pura di cemme dia kan nih masuk di saliwon napa di doko nakol lesson ya rota mate dia set napa walu napa ibu paluru mana di dolo ulunna pasti topokinnya jadi kananna ya dari kirinna paluruna aja kananna aja kirinna nasaba iya tumatu rilalenna kuburue sirinna iya watakalena sujud manangin lor ko Allah taala pada waktu nama sempajang semua sujud mapamula udut iya datang sibuta semua sujud semua makanya itu ya tu narek kotomate di jama paluru manangin lor napa di doko kupuran di doko disempajangi ya kuela di disempajangi angka di disempajangi di bolana angka di masigi tidak ada masalah maka di gurutta di mana maga ku disempajangi dulu di bolana napa di tiwi silok di masigi nasabaknya namu maga kasih pura mato namun mas sempajak bolana jadi tetei disempajangi di bolana tapi ku di kubrin di masigi tidak ada masalah narek ko angka mulki mas sempajak tomate Pak Ibu ajak nama kalai di gagajen niku ini nah di nawat di sisor-sor tay Pak Ibu ya kong kayoli ki mas saja tomate pergi gati angka jeneta di gajeneta tidak ada masalah yang penting aciri di bawah imange masuk saja tomate luar biasa cuma makan nabi lebih afdalnya nareko engkau dukta angka jeneta tapi karena kalau darurat nih ya pergi apalagi ku mas saja nih imange ya mas saja tomate nih acir bawah nih jadi senginya anak aciri nih Pak Imam mas saja tomate Pak Ibu malam di jama di napa pada nareko mas saja paraluki angka rokok angka sujud mas saja tomate totoki bawang mata kabir kimi kepa Allahu Akbar takbir pertama mak baca Fatihah kedua salawat ketiga dan keempat doa narapi ni takbir keempat mak barasalan ni Pak Imam kiri kanan mak barasalan toni cuma maka di guru ta ke Haji Muhammad Yusuf nareko masem paja tomate ki dipacapuri barasalenna nasabab pacapurenna tu disempajangi jadi maka di guru ta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napa ditirisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya roh bapak ngajarana guru take Haji Muhammad Yusuf nasabab pacapurenna disempajangi jadi ia kunia nama kundraye usalli hasal mayyiti urane usalli hasal mayyita padoanganna Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha engkau puramakutanang pengajian ustaz engkau biasa ustaz maka deko gari urane disempajani Allahumma ghafir laha Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu urane gari ya ustaz narek ke uran emak kunrai Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha tapi yang saya mau pertanyakan ustaz angka koro di kampungku mate ya bencong pusingi Pak Imam maka aga nawe iye deh sik tahu dua natiwi angka urai na cipolo engka to makun raina tapi irwat tu maka di Pak Imam pikun carana ye Allahumma ghafir lahu urane na kena Allahumma ghafir laha makun raina kena tapi sedih tahu na dua gaya natiri engka to uranina engka to makun raina kira-kira ro ustaz narik ko mapakoni ro di kampung
aga na rupa dua genna maka da kapuang Allah Ta'ala de nang kalau naita atan nama susah. Lebih-lebih juga Muhammad tidak mau melihat umatnya susah. Jadi nareko angka bencu materi lalen na kampota tapasi sompung bawang ni bawang iya rupa dua genna maka daki bawang Allahumma gfirlah jadi nih daripada ditajang gana tunang katuma lomba ya kemakali pali ima gana mapakoro aku kita nanya mati ya kita juga tidak tahu maka anak kalau masuk pada tomate tahu kita nanya dulu asenna iga senna iya maka dari iriska maka di pak kepala dusung dan iriska senna Ustaz Abdul Rasid maka memang ipalai dia sengirika matanya rimun riku maka dia bencong berarti ia narupak dong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada lawan apa ibu nareko angka tombadang ya. Angka dioliki engka dilalena kampota atau kamu ke keluarga tak di rumah sakit ini narapi-rapisi uli dolo nasengila to surah kasih loka koye tangan iwi bahagia kasih masih sanita rumadang nareko angka to madang pa ibu mak kita mariase tutu matanna matujo iya mak kita mariase tabacangan keluarga nak mak depe mana di kero ya benre kirinna si bawa kananna aga tabaca-bacangan bacangan surah al-ikhlas mikatelu pura dibacangan surah al-ikhlas mikatelu tanna si pakitanna tanna podo kasih iya pura dibacangan di ayat na tappa iya na ladang da toko matanna na di pasaran itu guna nyawana si bawa kuangan di kuangan Allah Ta'ala kupura si dibacangan surah al-ikhlas mikatelu nama tojo mate makita mu pamariasa bacangan si surah al-falaq cice pura dibacangan al-falaq cice de gaga tanda-tanda makita mu pamariasa mata nama tojo bacangan ikula usbirat binas pura dibacangan kula usbirat binas nah de gaga tanda-tanda matojo pumi mata makita mariasa bacangi ayatul kursi mikatelu narapi mikatelu na de papa gana mikapitu ayatul kursi purani ayatul kursi mikapitu dibacangan na de pagaga tanda-tanda bacangan ipadangan nama kalmat mikatelu tanna poro kasih iya na lalengi na sabari nan rewo di pamasino ko Allah Ta'ala pura si dibacangan mikatelu padangan nama kalmat na de pagaga bacangan surah Yasin ayat ke-8 waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun bacangan mikatelu mudah-mudahan ia rona lalemi nasawari di pasaran tubuh nasi bawa nyawana di Allah Ta'ala pura si dibacangan ya dia pakai tanda-tanda bacangan lalengan di 2 kalimat syahadat mikatelu narapi mikatelu na depa pak genne mikapitu pura dibacangan mika genne mikapitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah genne mikapitu na depa pak genne mikasupul sedi narapi mika 10 sedi dibacangan 2 kalimat syahadat na de pagaga tanda-tanda mak kita mupi matai mariase matojo salai bawan ni salai bawan ni ini manipuang yang penting purani berusaha pak angka matoto biasa mapakoro dibacangan ni dia culi kananna dia culi kirina di pagaga tanda-tanda cau ni rupa baca di pasuk mana ni senjata pamungkas di nagakan hal ini manipuang maka anak ia tu biasa tahu maka dan kagarip garik riolo engka pakai nak malakal maut tidak pandang bulu engka pakai nadik jaga pakai nasan rosiru nasabu bersih yang penting deh penerapi ada na tamanting angka pak doangan tiba canggih yang penting nerapi ada pasti mati tapi kode penerapi ada na sila ada matoki bacangi pak doangan jadi makanya ini manipuang maka dia angka ada pak doangan pak lampe umur nah digaga ya tu ya, yang penting dia penerapi jalan trepan kata biasa rampak alena keluarga sila de madang alena rampak maga ni rokasi maga ni ini penerapi amat tengena ya penerapi ni tu na semagi pale nama karakapi nama nyawamu pa kumanyawamu itu berarti dia pernah mati mapakur awang ya pak iya roto madangi bawang masih sah nah ini juga rampak jadi satu nama ki bawang ya bacangan di bawah pak doangan cuma maka di guruta ya koong ketomadang
Ya, engka tawelo di pasaran tubuh na si bawa nyawana aja lalu engka toton riaset na ulun na si bawa riawana ajena. Ya, kenapa? Nasaba iya rusi dia pak ibu elo i dicabut nyawana maka dai nabita maderi dicabut digete nyawana masuk boleh dicapa ajena maderi to boleh dicapa ulunna masuk. Ya, ni gana missing pak ibu ya keluarga ta kumadan nih ya dia disengi aleta ya rampak nih ya dia disema kada tega ni on rota tapaan kaki ritoton riase na ulunna na angka toki riawana ajena na pole malakal maut redu nyawana ya rotong madangi na napasiget siseki masuk na saba angka kiri na ulunna si riawana ajena apalagi na rekuma baju lotoki maka anak tu pak ibu na kolok kaki melayat pak ibu ya Lokta ki malayat aja na tabak mak baju lotong, mak baju ute ki madari ki natandrai malakal maut. Ya ko mak baju lotong, jilbab lotong, daster lotong, sepatu lotong, mata dul lotong, mak bongal lotong, itu bertak Ustaz Dasar, ya. Anjurkan juga berpakaian putih. Mak baju putih ki. Cuma narekol lokta ki malayat, aga di TV. Tiwirangi buku-buku Yasin letuki koro di rumah duka sebutkan namanya bacakan surah Yasin jero narekolok kita melayat kepalik dega ke surah Yasin tadi TV bacakan suratul Fatihah kepalik de di suratul Fatihah alhamdulillah kode diseng yaro surah al-ikhlas surah al-falaq kode diseng mengaji napalo kamatoki malaya ini subawan nih daripada mondok ikut tumak gosip iya na tu biasa nang ketumak gosip mata nih kasih nagosip mo bitaw la ilaha illallah tuba ki kasih na tomate ye nagosip mo bitaw la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini toto Pak Ibu, makanya Nabi tetap persiapkan ibu kota tamawaris. Ya. Nabi reki Allah taala umur kesehatan dan kesempatan. Alena almarhumah ndrewai di pamaseno Allah taala dalam usia 75 tahun. Sedangkan Nabi ndrewai di pamaseno Allah taala dalam usia 63 tahun. Jadi siaga ni burusna. Alena Tumat kau pengajian sida 79 nih umurna luar biasa nih, masya Allah tabarakallah. Jadi siaga nih robonus nareki Allah taala. Jadi nareki bonus Allah taala dia nareki bonus atau ke bonus tak mati nulu kilo kemak berjama, mati nulu kilo kemak sempaja. Nah sebab itulah modal yang kita nanti bawa ke liang kubur. Lalu nak kubur maka Nabi tak ada malaikat yang menunggu kita di sana, malaikat mungkar wa nakir. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan nanti dilontarkan di dalam kubur. Jawabannya engkau mana yang dilalena sempajata. Jadi maka Nabi alangkah bahagianya, alangkah bersyukurnya umatku dia meninggal dalam keadaan salatnya bagus, ibadahnya bagus. Insya Allah malu-malu mematu dilalena kubur narek kesiruntuk nih malaikat mungkar wa nakir. Tapi sebaliknya alangkah ruginya umatku. Ya, alangkah ruginya narik komate na sempajan nadi na nasuku. Ya, mati makuti lo mak berjama namun di bolana itu nama berjama. Itu nama sempajan. Padahal eloki mate, aku mati ki aga di TV amalak made cimbawa. Tidak ada yang lain. Makanya mas sempajan ki mereki Allah taala kesempatan. Mas sempajan ki dedi lo kari masigi oki di bolata. Iya. Ia biasa wonder yolo ko karmata sia di Cina. Ya, kamakun kasi makutanang ustaz. Dirampi sempajang lo kamakutanang ustaz. Agaro niya na ustaz nareko di pasijama isempajang lohor asar mangaribi. Maka popo. Nasa gigana na nasa ustaz ko kita nangi di si jawaban na. Ya, ang kasi baru-baru ustaz pengajian di masige, maka dia ustaz de isengnya tuh. Pakutan tak kalau orang asara biasa mo tapi ku ditambah si mangaribi tak dampung kak dewi sing jadi maka dak siaga ni ustaz di kutan nasel
Malewat-lewat ustaz tanna podo kasih ide ustaz wording kasih jawab ki pakutan aku maka dak iya insyaallah iya pamatu jawab ki iya jadi iya ki jame ya rasul bayange luat tu narko bisengnya na ustaz di maka mana maga di jama maka dak iya ta jama ni ya cuma iya ramatu narekwelo ki mas sempajang lohor asra mangaribi elo mana ki male di mangaribi tidak ada masalah cuma ku pak guru ki kuma pura ni mak jenne mas sempajang mangaribi ni totoni di sejadata ku ki di masigi atau kakulira di bolata jana kulo ke di masigi cawa-cawa mana kita we aga ustaz ko totoni koro di sejadata mania ni tapi ko mania ki jangan makan nama pasi jama maka da ipo unia ke pasi jama sempajang lohoro asra mangaribi karena Allah ya salia tu maka da aga pali ustaz maka da ka toto ni matu di sejadata elok di dibuang takak bereta mania di do ya sebelum dibuang takbiratul ihram tak berniat ki niatna tangkalingi ya kumatu elok ki mas sempajang mania ni maka da ka puang unia kang iku pasi jemu sempajang lohor asra mangaribi karena Allah maka di jama ya ustaz maka da ka elok ke jama Iga si paraki mapakuro la ilaha illa dia ko lohor sibawa asara wading asara sibawa lohor wading mangaribi isa bisa maghrib ke isa ke maghrib bisa ko ya tu lohor sibawa asara mangaribi apa ko kali jadi ada tular jawabanna den daripada kina wasing wading dipakai maka ka ko lo ki pakai ni maka ki bawa ge ko ampu dunia kan ki pasi jomu sampai lohor sibawa tanah pasi jama ya tu pasi jomu la ilaha illallah de tona na jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu salah satu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, pelihara salatmu, jaga salatmu. Siapa yang bisa menjaga, memelihara salat kita kalau bukan kita sendiri? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran tak dilalena ya onronge Bapak Ibu atas berpulangnya ke rahmatullah tumatuatta ibu hajjah kedudani saking ya semoga kedatangan tak rilana ia onronge napa barakai puang Allah taala napa sage nalampiriaki umurutta mudah-mudahan aga dendre kurang pengaki na cedek namai gato na wedding di ala nasiha